Ayong adlaw nanapod tayo lain ipakitang lugar karon no og abot na kung nakaani na pud diri kapita. So dito malukad sa may rotunda. Ay kaysa tong ibalan kung wala naitabo ang katong sindong, posible di ni mabuhat ning maong nga dalan no, nindot kini nga dalan na panganian. Siguro na uban diha kaninyo nga nakaanhin na, but nakasiguro sab ko no nga daghan ang wala pa nagkaanhi-ani nga atong nga dalikatan karon nga mga panahon na. Direct Melana na ni no, dool ni sa sport zone katubag ko na. Okay, sport zone karon naman ni diri sa may Liceo High School o Senior High no. So dahil unahan lang gamay diri patuota kini nga dalan pagkapatada kayo natay makakita nga jogging ingaran murasa apay panahon nga pagkanindot kayo dili na init nya hayag pa ang palibot jogging no. Mga bani no 10 kilometros man kali ni or duha ka pin ang gatas-taas ni wala ko masayop ini tungkuan no kala gali di ba. Ano subak na daw tambok nakasamit diri ba to lagi kay sa una kung wala pa ni nga dalan lisod kini no andiyan diri karon grabe ka patadang dalan. Gaulan malisunahan gaulan mana or asura nakita na to diri ang amot maklaro ba sa kamera ang convention center araw asa bukirang bahin. Jogging low ninyo diya sa kuan ang kaning ibabaw ni ay bumutungtong ka diha ang ubos nga bahin na suba makita mo na to diya sa unahan naraw suba kita na ba diya sa kamera na din pa diri ang pagkaon baligya para silbi food park.
dinhi nilang takutob da kini lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.